Tat, Mikum. Tat, Iskum. Waalaikumsalam. Beda apa? Mak salam singkat do iya. Saja dulu. Anu Tat, kulangin mo bang. Mega. Apa dari Tat? Mama ya kakek. Siapa ngincer mau bang? Pese Tat, maksudnya gula. Oh, mungkin lo. Senapa? Sejuta. Sejuta. Nika, kor cek ke baita rogi, karena transferah. Minggu cak ada iya kakek Tat. Nang, ya geng Pangeran reko besah. Teti cek ku cekut ala kutusah. Malai teng mate, tesek saya poin neraka. Bangguan Tat. Apa iya nang? Lu Tat, melakar pangeran nika ko basa. Gak mampu ngobaw orang ingan bola serajit usun nika. Teti orang se ahli ibadah Tat. Apa iya nang? Pangeran dia mampu. Iya boleh Tat. Gak mampu seko besar yang ngobaw orang se ahli ibadah yang nembian nika teti orang se mursal Tat. Ya Tat. Cak kewala-walan si kakek ustad ya. Pas ngebas orang yang kuy mata sagalaju. Itu na, engkau ki mulia. Astagfirullahaladzim. Mabuk lagi sampai mati. Mabuk lagi sampai mati. Au, au. Duh, udah tak inang roh. Majalah tepaan mabuk. Nang, Apa mabuk nyaman ya? Apa iya? Ada susu gantung. Nah, kok ngampung kau? Nah yo. Ayo bah makan boy. Lai dan teh burung kombang wit pak lacu di sah. Yo. Dirimu bagaikan rembulan yang dihiasi bintang-bintang. Oh kasihku, oh sayangku. Oriya, wih, si tak bambu. Tak mangkan lah. Ya aden teh inang ben mat bokek tak lem dateng. Cana judi yo. Maju mundur, maju mundur. Asik. Asik. Maju mundur, maju mundur. Asik, asik. Entos lo, cakik lo dah, ting. Yang kau gede.
Ku tahu ket penyakit judi anyar deten. Ayo pas mulai. Ayo Pak Kocok keliling. Apa mayu? Tarona. Ya enak. Ambil kopi aja nah. Mayan dia, Pangocol. Yo. Oh, di. Baca abit. Malam Mak. Mati kakek. Andik. Teman cok hebat. Kok menang dia? Udah tayo temu. Betul nih. Mak, mayu tuli. Ya, dang dimasuk. Mah hebat Pak Lacu. Abang Ayo Kocok boleh. Mari kok semocor ya. Boleh tuli. Mari. Entar kalau lanjut marin, yang kok ntar kejadi. Wah Ustaz, intar demam ya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kimat. Intar kamu Tat. Nek antar jompon Tat soleh, bede koncengan. Maburu nempian ke TV. Kamano inang. Foto aja gubernur bawa inang tepan main judi benak kanas. Tore pah ngireng gule bae Tat. Tare. Ini kena akan berikan tuh kafe Tat. Tepan main judi, jelas dari PE nggak gelo, kentak ngidi ngaki. Are taruh remon teh galak tak lembu sama main judi.
Astagfirullahaladzim. Ya coba gini lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu rijasum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kenga khamr, judi, menyembelih hewan untuk berhala, mengundi nasib, ajih, najis, dan boleh kelakuan setan. Tetikan setia, mayu, ambui, cak judi boleh. Salah kela inangin jambe se kalau tu main judi. Astagfirullahaladzim. Ya wis, assalamualaikum. Kita. Waalaikumsalam. Jawab balangun kumat bokek. Ceteng gini ke kanjan. Mun ya ada ustad wan megawat sok suci. Tining taro paheraku kapi. Ada burung sesogi lah. Beda ya kenang. Dimma beda orang main judi bas. Kasoki. Beda nagar parogi. Oh, seni kaki. Engki jom.